саломат ва сарбаланд ҳам бошен. Дар бораи суҳбате ки гуфтем ки мо бояд определяться кунем, яъне ин ё он тараф ё дворники рус шида гаштана, ё ин ки бигем ки ҳамдин ва ҳаммазҳаб ва ҳамфарҳанг ва ҳаммаданияти мо, яъне бо ҳамон чизи туркӣ, яъне туран ҳамроҳ шидан. дар ҳамин масъала камтар суҳбат карда будам. дӯстои азизам, агар илоҷ дошта бошен ки намедонам доступ шӯӣ буд ҳуй набуд, агар кадоми домад ҳуй боша, як хабар битем ки доступ ҳуй аст ва суҳбата давом битем. иншоалло ки умедворам ки доступ ҳуй ҳаст, барое ки дигам мемонӣ мошиндаи чӣ хела боло дай менависиш, баъзан ҳолатҳо аз хотират мебирояд ҳуй кардани доступ. ҳар чанд бор мешава, бо далил мекунам, айсар сар метам видеоро. хулас дӯстои азизам, бибинед, ман 100 бораҳо гуфтагӣ ҳастам ва 10 бораҳо такрор кардагӣ ҳастам ва 200 бори дига боз такрор ҳам мекунам. ман қалақ ҳастам, туркзабон. қалақ туркзабон ҳастам, аммо хонаи ман Тоҷикистон аст, яъне хонаи ман. ман дар ягон ҷо ва дар ягон ҳолат мисли ба ном тоҷико, тоҷикдӯстдоро, ҳукуматдорои имрӯза ватанма нафурӯхтам ба ягон ки ва и ояндаам намефурӯшам. и принсипи, яъне ин принсипи гӯем ки ҳаёт ва зиндагии ман аст. дар ҳама ҷо интереси ватан ва интереси сарзамин ва ояндаи ҳамон минтақаи ман, яъне Тоҷикистони ман барои ман якум ҷода места, аввалин ҷо. ман ҳеҷ вақт ба касе иҷозат наметам дар хонаи ман патинкаш қатӣ бидирояд, яъне хонаи ман и Тоҷикистон аст. барои мара фарқ надорад воқеанам дини ӯ чӣ хеле аст, мазҳаби ӯ чӣ хеле аст, забони ӯ чӣ хеле ҳаст, тоҷик бошад, форс забон бошад, турк забон бошад, рус забон бошад, фарқ надорад ӯ кадом забон бошад, ҳинду забон бошад, кадоме ки дар хонаи ман, яъне дар Тоҷикистон патинкаш қатӣ медирояд, неуважение гуфтиам гапо дар хонаи ман мегзорад, ман ӯро на танҳо патинкашаи пош, балки бурукшаи кунуш кашида ба ҷавоб метам. и принсипи бигем ки зиндагии ман аст. барои чӣ ман зидди Эмомалӣ биромадам суҳбат кардам, барои чӣ зидди Эмомалӣ гап задам, барои чӣ мухолифи сохтор ё ҳукуматдории Эмомалӣ шидагии ман яке аз сабабшам ҳамин аст. агар Эмомалӣ Раҳмоне ки мо иҷозатш додем, яъне мо мардуми Тоҷикистон иҷозат додем ӯра ки дар ватани мо рулит куна, на ин ки кунлич када рақсу бозӣ куна, на ин ки қадри миллата, қадри ватана поймол куна, на ин ки сарзамини моро ба кадоми фора фурӯша, бигем дар ӯ замин чӣ коре хоҳанд иё бикунанд. не, ман барои ҳамин зидди ҳамин хестам биромадам, то ки ин хел фасоди, ин хел бешарафа аз сарзамини Тоҷикистон, яъне ки нобуд кунем. барои мара фарқ надорад миллати ӯ чӣ аст, тоҷик аст, ӯзбек аст, қалғ аст, қатаған аст, қирғиз аст, тоҷикистони боша, муҳим агар аз ватани ман боша ва қадр ва қимати, яъне хонаи ман, ватани ман ки ҳаст, ӯра аз ҳама боло якумин дараҷа монда зиндагӣ куна, кор куна, ман дар ягонташ против намешам, балки дар бараш гӯем ки рост мешам
دستگیریش میکنم تا که بگیم که کار فعالیتش دوام بده. کدامی که نوابسته از ملتش، از دینش، از مذهبش، کدامی که به حرمتی در سرزمین ما یعنی در خانه ما میکنه، ما او را قطعیش میدونم خودم چه خیلی رفتار کنم. من یگان انسان اجازت نمیتم در خانه ما پتینکه قطعی بدرویه، یعنی ناحرمتی کنه سرزمینی ما را. ما در پخری نه نامی و تاجیکستان های، هندوستان های، پاکستان های نیمیت از نچینی های چی نام داره. ما زندگی کردستگی منطقه و سرزمین و تریتوریال سیل نستی منطقه ما کدامی وجود ناحرمتی میکنه، یعنی که پتینکش قطعی میدرویه، ما را خود میدونم که قطعیش خیلی گپ زنم. ای از پرینسیپی زندگی ما در حیاتم. برای امو بعضی ها گفتی همو گپا خودشون روس دوستدار میگیره و دیگر دوستدار میگیره. اگر روس هم همین قسال، همین خیانت و همین جنایت ها را در حق سرزمین ما نمیکرد، من میگفتم بله. نیکی کدامی که اگر این خیانت هم میکنه فرق نداره، او توران باشه، او روسان باشه، و امریکان باشه، برای من فرق نداره او چی است. یعنی که من مقابل او میستم، پکم از زنده من مقابل او میستم 100%. برای همو گرچه اگر او تاجیک هم باشه، ما در فرق نداره او کی است. اوجا خانه ما هست، او وطن خانه ما هست. ما یگان انسان اجازت نمیتم کنلیش در اوجا رقص کردن ده، هر کاری خواه کردن ده، ما یگان انسان اجازت نمیتم. و قوت ما هم نرسن، خیلی مقابلش میستم، گپ زدن میگیرم، مردم فهموندن میگیرم. برای مرا او آدمایی که دعوا از تاجیکی میکنن در وطن ما کنلیچ در خانه ما رقص کرده گشتین، ما اوتاری هموطن ندارم. او خائن و خیانتکار سرزمین یعنی خانه من است اوجا. برای ما وطنای عزیز، هر جایی که ما باشیم و هر سستوی که باشیم فرق نداره نوابسته است چی هست، ما باید یعنی قدر قیمت خودمون در پیش کسی نباید پس کنیم. مثل امام علی امروز دعوای تاجیکی دارن که حکومت داره، یک گروه تاجیکان که حکومت داری دارن در وطن ما، در خانه ما رهبری دارن، تمام جوان مرد کشتن، تمام عاقل زندان کردن و میروان از پوتین و از دیگر کس مدد میخواهند. امروز اووری نبگیم یک همسایه دولتی ما در سرزمین ما یراق راست میکنه و تیر میپرونه. چقدر آدما مردن، اینای بنام تاجیکا تازی را پنهان کرده گشته ایستادن که چند کس در اوجا مرد، چند کس کدام حالت زد. اینای بنام تاجیکا کرده ایستادن. اینای تاجیکا حکومت دارن. من تر انسانو را هیچ وقت نمیبخشم و تا هستم مقابلش میستم، پراتیفشان میستم. در هر جا نباشیم، در هر جا نباشیم، یعنی ستاتوس وطن ما، قدر قیمت وطن ما و آبروی ملت و فرهنگ مدنیت ما و تریتوریال سیلنستی سرزمین ما باید برای هر یک تاجیکستانی یعنی اولین درجه جا باشه. میگن مادر وطن است. کدامی که در وطنی تا اگر لیزید کرد بدان که دو در مادری تا لیزید کرد. کدامی که مادر وطن میگه، وطن با مادر خودش برابر میکنه. کدام انسانی که و کدام انسانی که در این وطن خیانت کرده ایستاده است، او گویا که با مادر خودش خو کرده ایستاده است، در مادر خودش خیانت کرده ایستاده است، او مادر خودش تجاوز کرده ایستاده است، برای که وطن استاتوس مادر داره. و امروز
در دامن مادر ما 4 کونلیچ به نام تاجیک میرقصند، میرقصانند، کون میجنبانند و خارجی را میارن میدرارند، پول خارجی میارن میخرند و امروز و فرزندان این سرزمین تروریست اکستریمیست میگن ای مجسر میکنن و 4 دلبایو دیگه که عقل ندارن فرما دادیانش 4 تنگه پولش دادیان به نام امنیت در دنیا در راز داده و قتل کشتاری این فرزندای این سرزمین قد سرگردان هستند. من در این چیزا راه نمیتم هیچ وقت. اینا فراموش نکنیم. ما در کدام هیئت نباشیم، ما کدام قطعی یعنی کدام هیئت قطعی همکاری نکنیم، اولین درجه شخصا برای مرا وطنم و قدر و استاتوس وطنی ما است، برای که او خانه ما است. ما در فرق نداره کدام زبان و کدام ملت و کدام دین کدام مذهب در وطن ما چی معلوم میکنه و چی موشه میکنه. او انسان فرق نداره برای ما چی است. هم مذهب هم دین ما همون انسانی است که وطن ما و سرزمین ما و خلقی او سرزمین ما را همچون یک انسان اعتراف و احترام میکنه. او انسان برای ما را هم دین و هم مذهبی ما است. کدامی که احترام سرزمین ما را نداره، احترام خلق ما را نداره، او برای ما را نه هم دینی ما است نه هم مذهبی ما است، نه هم زبانی ما است نه دیگر کس، نه هم وطنی ما است. او برای ما را دشمن است. ایره امروز هم و فردا هم و بس فردا هم که از یادتون نبراره. این основной принципی زندگی ما در حیات ما همی است. ما لبوی کس میگذارم اون انسانی که خیانت در این سرزمین میکنه، اگر گرچند پدری من باشه، برای ما را فرق نداره. برای اون که وطن ای استاتوس مادر داره، یعنی که برای من چقدر که مادری ما قدر داشته باشه و وطنی ما منم قدر داره. اگر امام علی رحمان همین گفتهای ما را اگر احترام میکرد، ایدا ننگ سیگه سینه دال بایا بله. اگر کدامی که همین امام علی رحمان همین گفتهای ما را اگر قدر میکرد، قدر ملت جوان مردای ملت قدر میکرد، سرزمینی مرا خیانت نمیکرد، نمیفروخت. خوردگیشی گفتی همون گپای قوقت دزدیدگی همون پول مول سرش بخره. ما در برش می ایستادم که لبای ورمیا که همون گپا خدمت میکرد. نیکی در حالتی که از حربی سرکردگی تمامی چیزی وطن و سرزمین مرا زیر تجاوز برد، برای همون این انسان برای مرا یک گویم که دشمن است. برای همه من مقابل این گویم احمق زاده برآمدم ایستادم. نباشه اصلا نمی برآمدم مقابلش، اصلا. کدامی که وطن قدر میکنه، کدامی که سرزمینی مرا هر یک بدگی آدماش قدر میکنه، ما او را قدر میکنم. کدامی که خیانت میکنه، کدامی چشم علو میکنه که ما چشموش میکنم. فرق نداره که او کی است، چی است، چی نیست، ملتش چی است، زبانش چی است، برای ما را هیچ چیز فرق نداره. فهمیده نکمو خوی تروی که هر روز خودتون تاجیک میگیرین کو و گپ میزنین که ما قطعی ترکا باشه خیلی میکنه، ترکو خیانت همه که بوتا برای شما دشمن است گو در روی دنیا، گویو که شما لولوین در روی دنیا، همه قیخه به غرض شما، همه را برای خودتون دشمن میبینین میگردین کو.
мо дар любой поворот интереси ватани ма барои ман аввалин ҷода места. Так что дар ягон ҷо ку переживат накунед дар ҷое ки ман бошам. Фитесон ку коме дар хонаи ма патинка қатӣ медроя, ман на танҳо патинкаша балки бурукша мекашам. саломат сарбаланд хонобод бошед, фикротона бинависед. Не сарзамин ватан фарзандои ӯ сарзамин чи қалиғе чи лаққай боша ку на ҳамаш беномусанд. Беномус дар дуруни наmu тоҷик ҳам аст, уна фурӯхта истодан ватан ҳар рӯз мерақсанд ва дар дуруни дигар миллатҳош ҳам аст дар уҷа. Семья Безуродов не бывает, но при этом ҳастанд фарзандони тоҷикзабону лаққайзабону лӯлитабору дигар инсоное ки ҳастанд аз Бадахшону аз дигар ҷо, гарчанд ки нами қадар нами тоҷико ки хиёнат карданд ба ном тоҷико дар Бадахшон, ки то имрӯз ҳамон мардое ҳастанд принсипи ватан ва ватандорӣ, давлат ва сарзамина аз ҳама боло медонанд. бисёрани хеле фарзандо мебинед дар ҳамаш ҳаст, аз он ҷумла дар қалиға, дар лаққая, дар лӯлитабор ҳам ин чиз ҳаст. Просто баъзеҳош ку хомӯш меистанд як муддат, не ки рӯзе мешава мекафан меброянд. Бад барои ҳамон эҳтироми якдигар, ҳурмати якдигар аз ҳама болотарин аст. фикр назартона бинависед ҳамватанои азиз. Ташаккур барое ки ин последний подписка кардаги одамо ва одамое ки ният карда мондагианд ку як рӯз не як рӯз подписатсия мекунем. Гуфта худованд дар ҳамон ниятотон шумо ҳам бирасен як рӯз не як рӯз. хонатон обод бошад ки бисёри бад намегӯ мидафт.